Reka nongere ngusuze kandi nguhe ikaze, nkwifurize ibihe byiza, nkwifurize ishya n'ihirwe muri gahunda zose urimo zitandukanye. Nizera ko wamaze gukanda subscribe ndetse nawe utarayikanda bikore nonaha, kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro n'amakuru bitandukanye. Mu Rwanda hari imyitozo mwumvise cyangwa se mwamenye, imyitozo ikorwa n'abasirikare b'u Rwanda, abasirikare kabuhariwe, abasirikare b'Intoranwa muri unity zitandukanye cyangwa se mu nzego zitandukanye, barimo abarwanira ku butaka, abarwanira mu kirere, abarwanira mu mazi ndetse n'abandi batandukanye. Hanyuma ariko muri iyi myitozo hari ibitabwirwa rubanda rwose muri rusange cyangwa se ibiterekwa buri wese. Hanyuma hari n'amabanga akomeye y'iyi myitozo ariyo tugiye kugarukaho, ibiterekwa rubanda ndetse n'itangazamakuru muri rusange. Hanyuma ndaza no kubereka video muri iki gice. Video n'ubwa gatatu umukuru w'igihugu akomoje kuri iyi ngingo, hanyuma abakurikiranira politike hafi n'ibya gisirikare bakibaza bati niki kizakurikiraho umunsi azabivuga ku yindi nshuro cyangwa se ntabwo bizongera kuvugwa. Abakurikirana imibanire y'u Rwanda ndetse n'amahanga, by'umwihariko ibihugu bikikije u Rwanda, iki kibazo barimo kukibazaho. Kuri uyu wa kane, ejo ku itariki 17 Kanama 2023, Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yakurikiranye imyitozo ya gisirikare y'ingabo z'u Rwanda. Akaba yari yambaye uniforme cyangwa se impuzankano ya gisirikare nk'uko mwabibonye ahantu hatandukanye. Ibi bikaba byaherukaga mbere gato ya COVID-19. Iyi myitozo yo kurasa y'ingabo z'u Rwanda yahawe izina rya Exercise Hard Punch 04/2023, yabereye mu kigo gitangirwamo amasomo ya gisirikare igako. Iyi myitozo irangwa no kwerekana uko ibikoresho bya gisirikare bikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare, nyine igamije gukarishya ubushobozi bw'abasirikare, kubereka uko bitwara ku rugamba, uko ibyiciro by'ingabo bifatanya mu gihe cy'urugamba n'ibindi. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro bibinyujije ku rubuga rwa Twitter byatangaje ko ari imyitozo komatanyirijwe hamwe, ni ukuvuga kwihuza imitwe itandukanye y'ingabo zaba izirwanira mu kirere ndetse no ku butaka. Iyo myitozo yari yitabiriwe n'abandi bayobozi bakuru barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant General Mubaraka Muganga, Minisitiri w'ingabo Juvenal Mariza Munda n'abandi bagize guverinoma batandukanye. Nyuma y'iyo myitozo, Perezida Paul Kagame yaboneyeho umwanya wo kuganiriza ingabo, zaba izikiri ku rugerero ndetse n'izaruvuyeho. Ni ku nshuro ya kane ingabo z'u Rwanda zitegura imyitozo nk'iyi, aho yaherukaga kuba mu Kuboza 2018. Ni imyitozo yigisha ingabo uburyo ibyiciro byose, haba barwanira ku butaka, abo mu kirere n'ingabo zidasanzwe arizo Special Force, bafatanya mu rugamba bifashishije intwaro zitandukanye, zaba intoya ndetse n'intwaro nini mu guhangana n'umwanzi. Ibyo rero ni ibisanzwe, nibyo buri wese abwirwa, nibyo buri wese witabiriye iriya myitozo yerekwa cyangwa se abona ku kiwanja. Ariko mu by'ukuri iyi ni imyitozo ihishe amabanga akomeye mu bijyanye n'ubwirinzi ndetse n'umutekano w'u Rwanda. Ku nshuro ya kane nibwo iyi myitozo yari ikozwe, isozwa n'imyiyereko iba yitabiriwe n'abakuru b'ingabo ndetse n'umugabo wazo w'ikirenga ariwe Perezida wa Repubulika. Yaherukaga kuba mbere ya COVID-19 nk'uko nari mbivuze. Ni igihe abanyarwanda bongera kubona Perezida Paul Kagame mu mwambaro wa gisirikare, umwuga yahozemo akawuvamo ari ku ipeti rya General Major, hamwe n'abandi basirikare bakuru bo mu ngabo z'u Rwanda. Ejo kuwa kane iyi myiyereko isoza umwitozo
yabereye mu kigo cy'imyitozo cy'Igabiro. Leta y'u Rwanda kenshi yagiye ivuga ko ishaka kubaka igisirikare cy'umwuga kirangwa n'ikinyabupfura ndetse n'ubunyamwuga nk'uko byumvikana muri iyo nyito. U Rwanda ubu ni igihugu cya kane ku isi gitanga ingabo n'abapolisi benshi mu bikorwa bya Loni byo kubungabunga amahoro ku isi, ni nyuma ya Bangladesh, Nepal ndetse n'Ubuhindi. Igisirikare cy'u Rwanda gifite uruhare mu kurinda ubutegetsi bwa Perezida Faustin Archange Touadera n'umutekano muri Centrafrique. Gifite n'uruhare mu guhashya inyeshyamba ziyitirira idini ya Islam mu myaka ya vuba ishize zacaga ibintu mu ntara ya Cabo Delgado, aha ni mu gihugu cya Mozambique. Igisirikare cy'u Rwanda kinengwa n'ibihugu bitandukanye ndetse na Loni kugira uruhare mu mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa ko gifasha inyeshyamba za M23. Ibyo leta y'u Rwanda ikabihakana, ndetse na raporo iheruka ya Loni y'akanama gashinzwe umutekano muri Loni nayo iheruka gutangaza raporo ariko ntiyagaragaza uru ruhare rw'u Rwanda ndetse na M23. Hanyuma reka ngaruke kuri ya ngingo, ubundi tubanze turebe ubwoko bw'iyi myitozo cyangwa se bw'iriya myiyerekano. Iyi myitozo bahaye izina rya Exercise Hard Punch yatangiye muri 2016. Ibigaragara ku munsi nk'uw'ejo ni imyiyereko isoza iyo myitozo ibimaze igihe nk'uko abayiyobora bagiye babitangaza. Urubuga rwa Minisiteri y'Ingabo rwavuze ko iyi ari imyiyereko ikurikira imyitozo y'uburyo ubushobozi bwose bwa gisirikare buhuzwa bugakoreshwa mu gikorwa cyangwa se operation runaka. Mbere iyi myitozo yabaga irimo diviziyo imwe y'ingabo zirwanira ku butaka, ingabo zirwanira mu kirere, umutwe w'ingabo zidasanzwe n'ingabo zirwanira mu mazi. Igihe hasozwaga imyitozo nk'iyi ya gatatu ari nayo iheruka muri 2018, igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ko ibigamije guhuza neza ibikenerwa byose mu gutera, gufata no kurinda ibirindiro, kujyana ingabo n'ibikoresho no guhuza ingabo zose mu gitero icyo ari cyo cyose cya gisirikare. Iyi myitozo n'imyiyereko isoza kugeza ubu ibera mu kigo cy'imyitozo y'intambara cya Gabiro, cyahoze ari ikigo cya gisirikare cya Gabiro, kimwe mu bikuru kandi binini mu Rwanda. Iki kigo kiri mu burasirazuba mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabarori, kiri ku muhanda wa Kayonza ka Gitumba. Ni agace kanini k'umukenke n'ibiti bigufi gafatanye na parike y'Akagera igera ku rubibi na Tanzania. Ikigo cya Gabiro giherutse kwagurwa ndetse hakozwe imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege cya gisirikare. Hanyuma iyi myitozo yitabirwa n'abandi rero. Abitabiriye iyi myitozo ni abasirikare bashobora kuba babarirwa mu bihumbi, ariko abo rubanda ibona cyane isozwa ni abasirikare bakuru n'umugaba w'ikirenga wabo ukunze kuza yambaye umwambaro w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Uyu mwambaro uba uriho ipeti rya CIC cyangwa se Commander in Chief. Iri si ipeti risanzwe mu ya gisirikare, ahubwo ni inyito y'ubutegetsi henshi ku isi ihabwa umuntu ufite ububasha bw'ikirenga ku ngabo. Henshi cyangwa hose ku isi uyu aba ari umukuru w'igihugu cyangwa umukuru wa guverinoma hamwe na hamwe. Kenshi muri iyi myiyereko CIC aba yicaranye n'umugaba w'ingabo, ubu mu Rwanda akaba ari Lieutenant General Mubaraka Muganga wagiye kuri uwo mwanya muri Kamena uyu mwaka asimbuye General Jean Bosco Kazura, na Minisitiri w'Ingabo uriho ubu Juvenal Mariza Munda akaba aribo bari bicaranye na CIC. Imyiyereko y'ejo kuwa kane yagaragayemo abandi basirikare bakuru nka General Patrick Nyamvumba
wahoze ari umugaba w'ingabo General Jean Bosco Kazuru uherutse gusimbura Liyetona Charles Kayonga nawe wahoze ari umugaba w'ingabo, Majoro General Albert Murasira uherutse gusimburwa ku mwanya wa Minisitiri w'ingabo, General Fred Ibingira wahoze ari umugaba mukuru w'inkeragutabara ndetse n'abandi batandukanye. Ku isi ingufu za gisirikare ziracyafatwa nk'ikimenyetso cyo gukomera k'ubutegetsi n'ibihugu. Abategetsi benshi ku isi aho biri ngombwa mu mbwirwaruhame zabo bagaruka ku ngufu za gisirikare z'ibihugu byabo mu gusobanura gukomera k'ubutegetsi bwabo imbere y'abo bitabanzi cyangwa ibyo ari byo byose bishobora guhungabanya ibihugu byabo n'ubutegetsi bwabo. Ijambo rikuru igabiro riba ari iry'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, kuri ubu birumvikana ni Perezida Paul Kagame. Ibiro bye byavuze ko ku wa kane yaganiriye n'abagabo n'abagore ba RDF barimo abakuru n'abakiri bato mu mirimo ndetse n'abari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ibyo baganiriye ntibyatangajwe kugeza ubu ndetse kenshi ntabwo bitangazwa. Mu myiyereko nk'iyi iheruka, Perezida Kagame yavuze ko ibyo berekanye ari ikimenyetso cy'uko bashobora guhangana n'abifuriza igihugu inabi cyangwa se ikibi. Ngayo nguko rero ibiganirwaho akenshi ntibikunda gutangazwa, ariko amakuru ni uko Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ku wa kane yakurikiranye iriya myitozo idasanzwe y'imirwanire y'ingabo z'u Rwanda. Uyu mwaka ikaba yariswe Exercise Hard Punch 04 2023 yabereye mu kigo cy'imyitozo cy'ingabo z'u Rwanda giherereye i Gabiro, aha ni mu karere ka Gatsibo. Imyitozo yaherukaga muri 2018 nk'uko nabigarutseho, yitabirwa n'ibyiciro byose by'ingabo zirimo izirwanira ku butaka, zirwanira mu kirere ndetse n'umutwe w'ingabo zidasanzwe. Iyi myitozo akaba ari irangwa no kurasa no kwereka abasirikare uko ibikoresho bya gisirikare bikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare ndetse no kubereka uko bafatanya ku rugamba bifashishije intwaro zitandukanye, zaba intoya ndetse n'inini, mu gihe cyo guhangana n'umwanzi. Ibiro by'umukuru w'igihugu rero nibyo byatangaje ko aba ari imyitozo ikomatanyije. Perezida Paul Kagame akaba yaboneyeho kuganiriza ingabo zaba izikiri ku rugerero ndetse n'izaruvuyeho. Usibye Perezida Kagame witabiriye imyitozo nk'uko nabivuze, abandi bayitabiriye barimo Minisitiri w'ingabo Marizamunda Juvenal, barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Liyetona General Mubaraka Muganga, barimo n'abandi basirikare bakuru muri RDF.